Malby, spread the word. Hallelujah. Amen. You get over here. Mom, if you know, and see you about Kenya wote kaya subeo wababa yominya waba wanu munu be yo kaseni me lo yin na wa apoke wana monka geto esiomo kobe ehisi ye emate so ne kobe ne ekele so ehisi ye emate so no me kobe ne ekele so mau ne ekele so ewe jere wae Antoyama agrada nugoko alo jage alo ogofi alo gbege alo kule alo obiamu alo samaroja mekula abeyi wabi power ege yesu edemi lebeji ma ije ne ahiya eba kodo biyo mo ebi yana muna no iwega la basa Second Moses 20 verse 1 be munu ko ba di omi na ni yemo ebi yo na ete ko ke ya la befo yo na o te de ne o lo de lo ami o ka de be ko de o bu tue matumanu kwale ke Kristo mi why no nyambe good picture yemo illa eto nkale ya mo bi na yin na wa o bu tue bena ga Yesu kale no ko yo matete Wazubani na wemacho meo. Nena ke wo ayebeli. Batakali tutu. Eyu mi ke yo fia. Ke ayeye. Ke ni kumo momi na fo eye. Yesu Kristo ibo ye futa ati o momi. Mo we bi o le ya maso. Tuni yede, ni lo yede. Eye. Wanu to Yesu Kristo inabosi. Jesus ajoyi medike maudio muna obiona ingetangano kone majajoyi to mekacho njio komo konkro mo film ma kone tukbenite asai aitore peyaka no Yesu Kristo wa kwale kecho njio inamosi obi adise so isorege amen Francis nyakwado ko ba ne mo ebio na ima na bagbem ole kapio I don't tell you again, Jesus. Hallelujah. Amen. Lord Pio, again, photo, no, I can't use a photo. No, I can put us on the two yummy. While all in here, and what to me, Amio. I'm another couple of Ghana. Get you on the plow. Now, let in no capital. Lord, ya YouTube, Lord TikTok. Komana adu chebi ane ebu yo evil. Kabene Yesu Kristo pio. Hallelujah. Amen. Neke ideke Yesu ingonya. Se kwa ye cheke. Jesus. Hallelujah. Amen. Lo komana kala ni alaka bete lolesi. Aga for Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Ro iman bagbe nwole. Libi yokoke yo na ikote fonlam. Nene mno ngode no awowi iba. Ina ya no ete. Benega jinole
lo onika ike osika benya fi kopio alibwa make oniko wagete yo mambo ka ankwara wagete yo eno mo ani akinde nka wit lo kiko osika bi ko anoleka wa yeko esina mbi no ne lo keni mlipo no ayeko anga jeno mi yo ene mama tu kalanda yo ni pio ko ya gana mami yo osofo me pa na bofu le dolo ko dike na kana mambo ka osofo ina gana kalanda na bakeke so le chimo pete yo I believe ka we Jesus Christ ma o ko tesi ka gbe o dumi hamu ne o da nkwale ne Bible. Hallelujah. Amen. Bible na go so for na gana mami yo full believe calendar ka Jesus Christ make your God mother course for him calendar o ka na check you wa yo ko ne ewe no be eke ele Yesu lo eke Eliye se we ka calendar no be eke me ne ba de me no Jesus Christ wa na ju ko me kwa la wa na ju ko ka be no Allah wole sisa bodia ebe calendar ko John Calvin ebe calendar ko Powell ebe calendar ko ne Mogado ebe calendar ko demande mi no me ni ga bi e che no kebe me apeya so fi mu po lo ka ba ka se ni o pe abiero ma che o no he lo ba ne ko oni Mogado ne ebe Yesu efi kuni no me le ka cha bi Yesu yi se blafo no bi ne ejabroti ne ege calendar no ne se blo ebe Yesu efi ega duko na abele ka Yesu yi se amale ka mi no be ne Yesu fi mu ye ji be no woni se wa ni ku me ka le ka Jesus ega wa wa ne ka chu calendar wa dio ke no me ne Jesus lo ko bi duko ege Jesus asafo mi calendar ege Jesus osofo ni che calendar ege Jesus ko ye lo ni osio calendar na ka pete si yo de ka ma from no Jesus Lord John Paul ke Mogado aba premi no Jesus ke hawo. Hallelujah. Amen. Oh. Loke blefo no bi nyelele nyumu ke nyumu ne ke wo singa blochi ni ko be se winge na apeya su film roba ga no me de ke Jesus yi lu ona Yesu ke kaze bena ga no to de ni yo ona Yesu ne enye wo no ka Peter no ipo be wa ya do ko ha bena Yesu man ye wo no ne na Peter ga wo ha mi yo make mbla bi en go Bible 4 o'clock 4 o'clock yo o manani Debi. aneni 4 o'clock yo 4 o'clock do e kale Yesu Kristo kase de me wo no ya bena ma yo Yesu di na nye wo no ke ba 4 o'clock ne Bible ke Peter do wo epetia lo bena ma yo ne Yesu di nye wo ke ba nema ake anamini no paade kana Yesu ke o cha paade di mi o Peter ke ko le ka cha paade di mu ani ke bo ne pe ne ma yo kana Yesu ke mo ba Peter nye wo ne ana Yesu bene ma wa Yesu bi ya aka ni ngelo e jeji o egbe henke ni ne Yesu ke ba he Kristo fo do ke henke ni bo mo ma la o egbe henke ni o ebi ni mu ne Yesu so we ke wo lo igbo be ni ni ga de no efimbe Jesus mu ngelo wa yo jabio mi ni ki kabla ma ni ga se wo do mi ni ga Yesu ke Peter be sa ga wo no ma ke bla bi yo Wanelo. sa wa le ni sa ma le ni yo Yesu po e ba no atega 28 before alibwa di apenu kase na Yesu ego ka oye ada ke ha ga bo mi o afim be wa ga yero wa ga afim ne wa ga ye ne no nyu pe ga bo mi o ne ga ma no nyu no efum ne wa ga ye no ma na si no ne aga pe apojo ma go jo ne ga ba adam ke ha na ayi jabi o ada ke ha ne aga be poyo ne aga me photo no poyo ne who is cameraman jabi o alo mau ne yo ne po me camera ne mega fusgazo ba ne kwete ana ne ba ga je ke wo to ko ngala no ona be ma uboji o sisi jege
Kenya Guyo. Omana bene no for Senegal no teni ha. Omana bene bo rabi. Omana bene de bo ke Emilo. Jabi ana bo meji obi o. Ne ha wa mbe. Now who is cameraman? Mawuni jere e poleje ne mefo sine na ko ya na ne bagaje ho. Waleni no akase ni ka. Amawo trick schedule Kristo for the yawo labi. Muni no Joblake Jompowe Mogado Jesus Christ. Lo omana Yesu kala dano. Bago e beta siga so ntu. Hene ni ne do beje awo ka jo promotion. Ne la yi yowe. No so for beke eda matola ye esusu. Hallelujah. Mama Bible. Lo ke blefon obi le e pege man no le ke yesika. No a Jesus. Ne adu tedu alegana no yi. Ne la we ke ma pere maka yesika. Wa kala le ne bi wode. Nyeme ne we pere ka yesika. Lo ke apiko man ayino. Kala na ne ko me teke Yesu no de babata. Ne adu tedu alamu e photo. Ne mai so le tunyami. Lo le nyami. Sifu nyami. Ne kedu ko me wa fa me ye be ko mi ni awaro wo. De makala no ke Yesu e kala na ne mabala. Ne me no na abana. Adu tedu no na abana. Ne mama check me no Jesus Christ. Kamene wo blafoli mlo ne ndibli akala na wapetesi no ga check Jesus Christ yo lawo eyu ne enyanga be no ne wo jompo wa ka mogado me wo ano ne enyanga be yo ne adu check ya wono mabaye no yo makam lo ni mi ga cho be lu kayesu be o no ko ba je no se ba ro ko ma hiye ko no kan le ni kai monya. 2 Moses 20 verse 1. Move. Minelo. 2 Moses 20 verse 1. Mount Munyu. Ne edeke imiji yawe. Oma wole jengo kaje Egypt zubano kaje nyogwe mimione. Koja mao koka pie. Kokwe amaga. Lo noko nege yowi. Lo noko nege ka zubano. Lo noko nege nyumi. Nege zubansisi. Kokwe si hame. Ne koja me hulo. Hallelujah. Amen. God bless ne koja. Yo ka okra wasi. Se otringa no hiore. Ongeja lo jawi. Ongeja. Kama okra wasi ya kalenda o. Se otringa he. Ongeja lo jawi. Ongeja. Hallelujah. Amen. Yo. Teji ka ape kalenda hawo. No akeka se ni yone. Ne ne pe kalenda. Ebiedi mogado. Power. Keno mekeho. Che ebie kion. Oni jompowe ne ebe Yesu fi eko wabanya ka kalanda atabi Yesu se no kone ebie seni mena no choma na lowi ne wonya no pada futa ne ke ibati jenwa ne ye di macho ne ga nyi ga gana se ka eso ko mana lowi ono boyo ndeyo oda bene ga jokula believe kamino Jesus Christ adu chebi onu lo ne tu ni ka ni ka na ka also for that believe God calendar mi no Jesus Christ lo akinga he lo na ka ko ga na mami o anabofu ebe na kwa mo bi o na o e ga mi le kamni no chabi Yesu Kristo yi mena Yesu ka so ga nto ni emi o akenyo mi Bible o kenyo ke o kane eni le Mark chapter 14 verse 17 ke John chapter 13 verse 2 omana nyomina ngani oyone ke o kane 1 Corinthians 11:23 Paul ke nyomina na Yesu ngani oyone jama nyomina ji kamla ma ne sa Yesu ne bagaje ho lo ga Yesu be na ise no to ni oyone opena lo prema ke no go do ke kamla be o ye kamla ba 1861 kamla na ke popita Eba 1861. Na Yesu ba jom no 2020 anyway. 24. Calculate le ka bele Yesu ba. Foni gelo. Se ko ke aja foni bi o. Ke wa ni sisi ma ke mo foni. Ke foni. Foni ji no ko ni awani ne ka drawing. Aja foni. Ona bele ga. Lo ko na no ko ele foni ni. Lo me ma drawing yo moyo. Emi ma drawing aga, me ma drawing ateple. Lo je ma sika na o ke ba han Yesu. Ni
ito ne ngelo chabi picture re po chabi no no ne attain yesika no foni kibi oke kwa bible mi po wa bible mi po ne edroyi wa ne ele art nga bible no bi me ni e ma ba ko male bible no bi ne edroyi no wa ya bible no bi atele Ezekiel edroyi no ko be bele ke jino ne tanga aga e mu tu ne oni aga ba joy aga ke turu chabi picture na po se pe draw lo wa ge artist nga jiomi ne me o aleni lo akale kan Yesu de mi no Nazareth lo alebrin Nazareth ni amahiya ne ewo no ne draw lo ke draw ne draw wa ma Jesus ne draw no ma Jesus hallelujah amen reserve ka se mi dalo ni na mi ko verse number 20 2 Moses 20 verse 1 Mount Munyu ne edeke imiji yawe omawo ne jebo kaje idi zubano kaje nyogwe emione ko jama ko ka pie Jonah mo omanyi mapo o picture omanyi mapo o yo picture omanyi mapo o nwe picture omanyi mapo o so picture no maketo chama wuyi wa ga to boyo se mawu ni ne boyo ke zuba lela aketala jiwe no ma draw mawu yo ne ge alo zuba ne ge yo no draw yo draw Yesu ho Yesu mawu ni ma play lo ho draw le na wo de ko mawu jino ne oh adesa wa je munu ma no ekemini ko jama ko ka pie ko kwe amaga ibo be ka kwa asore tu ne no ko kwe amaga ka masi wa be ko delo o maje ko moya ko kwe amaga lo no ko ne ka no ko ne yowe ibo be Yesu yege yowe chege yowe lo ko apen no ko no ake eje Yesu ga yowe kite ni ma mi wato wa ifo ngo lo ko ne no ni wa draw Yesu le ha ni ji wa mawu wa draw yi lo ke ge tun Yesu anyonyam lo ne ampofia ado e ke ko ye yowe e na no nyam yo pe yowe ma chaye yomi na ibo ye ka to ebo mi ya be na ge kale ya ma wo mune no the for obi wi sire lo e pre Jesus Christ ye wo e ga so re tuma mi ba nyu ne e ge niya awe nyami ya mune no ko ya wa otu o ma na Yesu kalanda ko ya tutu yotu Yesu kalanda e ke dia tu mi se e be Jesus Christ lo David ke ko na ka nyamu mi no ta Yesu lo asumo no ngero na se mu mi la ko be ke su ke e ke me ma he wa mu ma he hallelujah amen na lile o ali ni aya che ebie ko ni anawala se ke ni lele o ke ache abi ebie o amaye eyiwa no nge bi o hallelujah amen lo ko pe no ko ni eje no ko ga yo ona alo eje no ko ga su ba no eno ni ga de kesi o ye ni me enter message bi o isu asade se kolene abio eji biami no abomina city ngama umba bene ga jino ni king of Romans chapter 1 verse 21 ona eseno bio no ko ni je no ko ga yo ngesu ba no ka ima wo eto ona bene ga lo ma upe ake no ko tuye bene ga jino ni lo ko ape no ko ke onine ni je no ko ga yo ngesu ba no e ma to munyu e ba munyu tum e no le wa ke Yesu kalanda e to munyu bene ga jino ni why Roma 121 Romans chapter 1 verse 21 minelo ale mauji de se ehemi nyam ne saka awo ka mauji le o awi ehemi nyam ne saka awo ka mauji le o awi mawo ehemi nyam yi se alele ya ne anala simuno lojika no papa kokura be ajemi lo ka na jema no pe o no ka kokura be ajemi no ne akowe no se ne anyo na ko no se hu ejaga ajemi wo dibli ka jemi wo dibli acha enileli se aplan be kwasi ayi mo hu so wa be kwasi aka kala da to ewu ni ma one gbo ebli o ma oni ne gbo wi o awi ehemi nyam bo de sa awi ni enu nyam be ne esa ka apio ka ape
Se bo aya wo ni ne puo ka numro adesa. Awo ni ne puo ka numro adesa. Ne buo. Ne buo. Lolo we peliche. Lolo we peliche. Lolo we na de wiye. Na wiye chemi. Lolo we na sans. Lolo we na sans wala hene no nyom. Ke yo na wo be kosia. Otra blo. Kwa Roma so informi o be mele na yare yi. Wana le. Ne ka o be mele e wonu tuwe. Ne Roma bi ahen Yesu ayo mele. Ne mo Yesu le mu mele bi Yesu le mu e kalanda. O ga no be ko taka ke yi. Pepepe. Ke Roma bi Yesu ayo mele. Ne adroni ne me wa agabia inga mo mele. Oyo bo ke drobi. Ajo mo ga yi yan kwati. Mele pi ko ba wa o man ke pem. Ne man ke pem na ni menale. Hallelujah. Amen. Chona ke mo nga o ga ma to e munutu. Ne no la hie no ne fo Yesu o ni je. Mele ka bo mo ne be na ke fo. Mele mo ne be no. Ne mo fo be ke o. Ke o nu o joy ma bo no. O ma mo ho, o ma fo be ni mu no ma we ke Yesu. Roma be me ya Yesu ya yo. Ne Kristo folio no. Ibe de ke me kula. Aka ni ko be ni ko atunu no be asori tu be kala dada. Ne Kristo folio ye yem no anu Yesu ni che kala dada. Ni ka be Yesu o yo. Se Jongo Gado. Powell. Robinson. Ni no be. Na anga wisire ni nyumu ka nyumu pa ka yiwo ga brochi yo. E ga so de tun na ke Yesu. Lo ko ke no ko yin no. No go yenyo no mo ye bio o ka ma to ka ka ke yin Le ka ke ji. hallelujah Amen. sarwa wa ni o lo no ko fe no ko na cha le mawu ngesu ba no do cha we mawu ni cha yo cha mawu ni cha yi hallelujah wa mawu ni ne ani se aye kingo nya we ni ne pode we here 17:22. Can you Acts 17? Acts chapter 17 verse 22. Mini ano. Paul yada mapemwa hemi. Paul yada mapemwa hemi. Ne edeke o. Atene bi. Inaka blo chwa blo no. Nyenya jami saminya. Eza bene inye mami kebio. Beni ba panye mami ne atene kebio. Iya nine nyeja. Nini ga mami oye. Ina bosam latako ne angmange noke. Ina afolese latako ne angmaninge noke o. Maune alile ono. Maune anelo minino. Maune anele ono. Maune anelo eno ya. Loyo. None nyelile. None nyeni. Se nyefia ke fo. Nyefia ke mami okeo. Loyo. None nyelile. Sekeo. Nyejale. Leno esane inge fie ke nyechoyo ne. Ya heno go bode Yesu. Niduka nini Paul gala no e ma toji o he 2 Corinthians 5:7. E ma gbeni e ko se basa. Nini Paul gala ba toji o. Ma woni wa ga jayo ane na hiyo le hiyo. Se ko ni le kan o de Yesu ne klasi. O ne wa ma wo ne klasi. Logo ji ma hiyo klasi wa ma woni dialogue. Dennis bi na doge this is apple ga ma apple ga le. This is a mango ga ma mango ga le. Ko ba so Jesus yo. Ka adoge this is apple ba ga ma apple. Hallelujah. Amen. Logo ga na Hebrews chapter 6 verse 1. E ke be wa ga wayo jobu mi. Ne fake for mama la. Ne ape wa li papa yi. When the Bible kese Paul kese beni jinju ko yi wo. Itu mu ni ka ju ko yo. Se beni ba wa itu mu ni ka ko toma. Beni ga ji no ni. Hallelujah. Amen. Lo ke Paul ba de gasio. Mauni nyene se ne hia yi yo. Ajo ni o. Gidi ate de bi o me. Me ajala no ko la ge ye. Yes. Se wo ma jalo ko lo me ye. Awo mo gado ke Kristo fo ni choke Yesu. Ani je bia ke bi mo de o ba pode o ba tumu nu no. Ili ko so fo believe kala da ka Yesu ni. Ya bla so fo de campaign no. Na na gbe mi. Ani je bia po. Ya ba bro na lo no nya. Ko wa fo si no study le o. Ingo de ka e ka opete ne ha to ewo mi.
libere ma go pse ni ma na ni kwale ni ngede yo be ni ngadi no ne eka esane eba de kele ji second Jesus o eni me wade Jesus eni me wade kake lo keke Jesus enu yo ne Yesu ji first ne le ji second no le Acts chapter 6 Acts chapter 13 verse 6 wa ba Yesu li yo de ka bi je bi amene ba Yesu ba do ke bi 2 Corinthians 5 verse 7 yanko ejaga hemika yeminya wa ba wa jeminga ejaga wala hemika yeminya no mi no wa ba wa jeminga ya sepi nine wanai loke ongekala da yelo do ma uja ko yo ye nke yo ja baby o ye nke yo baby bible ke mi wanogo mate ne wana ne waje numlo chomi ne wa ho ne wa ke nyom che Yesu ya hisi hallelujah amen eno e di obi ki ye hie yo ile ni o ba gbe ko gbe be ga che o ni ka Yesu ya hisi lo ki na bible pa ye do gbate hallelujah amen bene Daniel magba ekesio na ma wo musu no ka ma so to na ma de ke ma wo yi o e to date ko ni ma be ko ye Daniel chapter 9 verse 25 ko ye Daniel 12:8 se bo mo no on Thessalonica, second Thessalonica. No, I can call an idea like a plan. I just saw for my universal community and people. Oda. Oda Benega. Loka wa keno ngeni kaseo. Ka sorry to wake wa ngeni kaseo koteti ngano. No asa kuwa mechoyo. Mini dia sana wa kia. Oda Yesu fimu ne aati yilone. Koteti wa yawo, koteti wa yilone. Se jokra mini madeke kalaba kwa hiteke Jesus Christ itego wekazuba na se kama ule kingo ni alingo se kama ule kanu kwa ndi ngatiyo ni wa be kwa dilaji Yesu Kristo yiyo la sana mawne na wogo wa cheke wa ibi kabu ma biyo na shemi lo abi chebi ya iba e kama ne ba ko kaji ne la ba ila ska Jesus lo ma su biko ba yiyo de makala na do ne e isura ka Jesus yo awabi e se me na bale abi chebi ya akọ oye sifue adujebia lole adujebia ahima adujebia solenchu adujebia hallelujah second Jesus maone na obobo Thessalonica ba mine de wo second Thessalonica chapter 2 verse 3 kani amni wa yeninga lo iba do be ma hiyo akọ gbe ba lo hiyo mala no aje je no bi ni asiyo o mala e ka busamiyo kama ba ga labimi ebe ba panu manale o labimi aga ege papa pe o ege sikake yo ege hie yo abusaka baba o ga ma ha boyu no no e ma ha boyu ka ba lo na Yesu ke o na me ka jido se me na me yime o bedai ba do ke mi 2 Thessalonica 2 verse 3 nyekwana no ko nesisinye nga bloko no nyegbeni no ko ne mro ni nga bloko no ja nyagbe atwa chomi oba kekele loko libio maba ja nyagbe atwa chomi oba kekele loko libio maba o ni niga sheno ni ga ni ma atwa ye kala na no yi ko na ja magbo ko to atwa magbo adukwala ikun wore mawo no ko picture o be ma picture ni mapo ni niga zubana ro apo e picture se ma ula ni no ko bebro no bo ma picture who are you bebro ke bi dikala ne hemi mapata majepo dikala ne ni ma mapata majepo ya ematesi ngo notwa ne achemawu notwa na achemawu notwa ne ma uchero ematesi uwe ya lo nokone aja alo nokone aja ne emawo no nga mechuo anu emawo no ga mini no mechuo anu geography mini wanu Canada wanu jagene Roman Pope mini no wanu ya emahi mau solem wiyo mi tetepo emahi mau solem wiyo mi ne emadeke lejimau ne madeke mene lejimau iwe ka Pope poga de poke lejimau lo Pope de ke lejimau se Yesu piwa mawi mini wa ga chega sole tuke mau Canada mini wa ga chega sole tuke ke wa mau pio jata Yesu ni ga yo
tu na kwale Kristo foli minu ba ga chega so le tu ke mawu kege no meni tu nga so le tu ke mawu kalanda pe yo one Yesu aloni ka Yesu wa mawu koso ya Hebrew chapter 1 verse 8 maka Yesu wa mawu bene ke jino ne lo minu ba ga chega je no ke mawu kalanda pe ba ga chega Yesu wori bene ke jino ne ne e ba yi mawu so le bi yo tete ne ma de ke le jino ni no mawu ibo no ai so le tuntu chega ne ndoko ba ne ba nawo ne ba isiwa promosi ne keke je mu de ka ko jama wu se le ji mawu nyima e David nye bi afie se me no ga chega mawu le so le bio kalanda abu sanle ni ne ka ke e porieja abi ja le ka gunu no abia plan na pe photo ba ho wa bo johe e ni atu pe papa bene mawu bri e yo nyage kalanda no he pa go ji inga ni ka se yo e no ga etu gbo be jona yo ne sa no jona yo ne sa ne petu kalanda ne tene apere su ka fono ne e bo mi o pe o yo wo nya be ni ke mamu e da le je ko o tu ngesa ni ke ba Yesu ne bo mi o pe o ne ne ga tori asa tu mo Yesu wo le to hallelujah amen e mai mawu so le mi yo mi o ne ma de ka mi no let mawu hallelujah amen ni na ma ji do de Matthew 24 verse number 3 to 5 Yesu ba ko se lo go jeji wa ka ne wa butu yo Matthew 24 3 to 5 Yesu ba ko se lo go jeji mi ni ba why can I Matthew 24 verse 3 yanko bene Yesu hinsinga olive yo yimio e kaseli o me ba yin ya la mi ba bileke mini be ne ni no metuo ma ba mi mini okadi ma cho o ba mi be waje ko keje no mi ya je no nyagbebe Yesu he no le de beke nyeye nehi kone nogokoba mlonyi tikeni bika Yesu po wo de kesio mlonyi maba yes mo ya Peter ba bi opo Peter be na do la to go sipo aga aye ni no agba lori go ka o ya gbe koto alo o ya gbe to no o ye koto o mo de mi ne o ma ga koto o cho ke koto I am coming to kill you Mama. This is my aba mama o ma o cho ke ya dugo bi ma ko ya gbo abu awo kwa ke la ga si ebe foma sike na ko ye pa ke ra kike o ma mo du moyo alo moyo ka dugo yo ka o ke me na o bi abi le e chi yo ka me ye ma ge la no se mo no e ko mo ona e ke mi verse 5 mi le o e ga ni fu ma ba na abatu munyu na abatu munyu ya emi Yesu ye bia abatu munyu ga ye bia ni imiji Kristo wole na amamro ni baba wu iwe kaba abatu munyu ga agbe bia o de ma ke mo David se abatu munyu ga me bia Yesu bia na ma ka bro no mo de hallelujah amen lo no me kura pie amamba ke Yesu amamba ke mawu se mlo mi ga no lo ni ne be ni ya mo pa diga o ye ma lo na si amu no ye no ko ni pe mi o ma la verse 22 lo Yesu ba go sike mlo ni maba ka amaba be ni gogo bi ehie yo lo ke apwe amaganga so rijuru abi eja yo pe wa apwe amaga ke ka na ba me ni dawi o kige ba mo ke mi Matthew 24 verse 23 mi ni o jama bi o mi o no ko denye ke ya Kristo nga hiyo igbo be ke no ko denye ke mi no Kristo nga hiyo igbo be adeke o ya pa David adeko ya le David adeko lo we David se Kristo Yesu mawu ni no ba jayo ke no ko ma do ke o ne ko nga hiyo alo engalejo alo ba ni je nyego ye wa ko ye ela ga la pa Kristo ni ke la pa bali matesi ke la pa Kristo ni ke la pa bali matesi ya amabe o kadimu ayi ke nyapa ni ke blo ni
ni ne maula tete obena ego no onge Methodist onge Pentecost onge Apostolic ni maula ko mana wala o manyi la kase sika kenya penisi ni mo ni maula ko na wala wala agbo eke la ka Kristo imaba abigai yo mabidi Kristo la ka Kristo maba lo mele wa cha Kristo cha kalanda yo kalanda ke ni hisige mau eyo ni le no mele di abale Yesu yo we no okay yo we no se ne classe so le jomo fake lakpa hallelujah amen why ni la ka Kristo après kalanda ha wa ke kaseni yo mini après Joshua chapter 1 verse 8 go there when you see what ke kaseni baba gbomuku no kula lawo ne kala na wori batu woni inga wadu kwa tu ya Kristo ni ne kala na monoko otu mi bele yoko do de ma wi na nganu kwa tu onga no cheke Yesu go so le tu onga cheke Yesu anu kala bi Yesu yilo yo ne no ke gachonga so le tu ke Yesu yiyo bena bi oje Yesu yisike esike papa eyo ni de no eyo ni no ke to so le tu mi lemeni hallelujah ani agba Kristo mi lo Kristo ayo ni bye bye Joshua 1 verse 8 minide boka ne mlao mi no da mo kana kalanda da yele do fo mami oke boka ne mlao mi no da mo kana kalanda da yele do fo verse 8 boka ne mlao mi no da mo be kalanda ke Bible tell you mlao mi Bible lo tell ka chumo ni Bible hallelujah amen 2 Timothy 3:16 la de se wa ngene bi o wa ngene bi no akaseni joya nyagbe chumi ne gbe no e baga la mi e be nge pa no bana ba no kemini 2 Timothy 3 verse 16 mini de wo mami chwa mami mo wala hala ni ima o bakala da fe kalanda mo mo na gamba jo kafio ne be kalanda tawi se wo mo kan ne be kalanda tabi ni mo kan mo ne kai se wo hallelujah amen se mami chwa mami yo mene ma mo ne na ma che Peter meko che Yohane meko Jeremia meko mini akama mo no me mo wala he no ma nyie before do bi ne ga wesi wala ese hallelujah ka bi ke ya kala mu e ma pesa ke Jesus bo na aje Yesu no ne la mu e ba yesi ka ga na e before do bi ke yesi ka ga brochi na amanga no ya ka gana no kele ma ka yesi ka ga na ne la mu e ma na ya no le wa ke bi so anis na ange kala na ya fu mo ga do mani before je ma wo mu e na ya fu no put that into her. Pio ka was your woman. Say, Kabila, yes, something with a pay. Yet your job any sort of mom. Let's take a with one. Mini Babi. Yeah, I will tell you. Mrono, pay second Jesus. Get a money for pay first Jesus. No, Mekaya. I can buy for so baby. Eh, come on, can them allow me da. Janama. Lo mlawo mi oditele pi Bible lo mi no maye no mana nkwale Deuteronomy 31 lo munyu ni getu yo inga tukako noko na ka dama wona ndemihe noko na ka dama wona ndem o me ma wonu fe no kada noko na ndem se mawle ogo noko kada ma wona ndem yo kamla o kala na ka Yesu na ndem dayo no ga cheke Yesu ne bla fo do bi ga brochi yo why ni hallelujah amen ene mena perfume woni ga be che no che amaga mulo be kala da ali boa amaga mulo ona amaga mulo se wa ke Yesu mba yi chake lo ere kala da le mi be chake lo ke bi Yesu je ko de pe me kwa ke kamla ma nge jo ke pla ke bi chake mba e kwa ke kamla ma nge jo ke pla hallelujah amen Bible kemi 5 Moses 13 verse 1 no na ke to ma wona ni wa ya ke gba loko lo na sisi chonoko wo sike e ma pe okadiko lo nya peloko bona pene apaka yin ke aja ma upani
ne pon nye jawe me yeo ke ka ni ne ewo ayesin ba mi tete bu o ore kenu ke gbaloji ne ewo alo chonda misisi enya pe ni e ma pe kadiko ke pakani ke aja mawu pako ni je mawu ge jawe no ni ga to ni ga silwele no go fe no go na ke to mawu na de no go fe no go na ke to Yesu na de mi is abomination oda bari ga to ha mawu le agado de na de Kristo agado de na de lo ka ke no go Kristo na de da pe e pro la pano lo ne adu che da ke Jesus ke Jesus pe ile kan ni lo ka be mawu le cho yo ni ka na ko ka ta wo le cho be le ga no le ya e ke mi Yakobu le tue yawe nyema wo gun no kaya ka ine eye ka nyesumule ya sami nyanga yetwimilo mau meblo ne ke kawo ne ke ye ka waso mau ne wa twimilo lo pio ko yo so re tuo mi wo ke calendar e plasi tututu na ke waso mu ke yokobi ne efo ne ga so re tuo ne nyere me waso mu o Canada calendar waso mu no bi abono ke gasafo bi ne e be ga nyuma ka fole se ha o mole wa bi esu se calendar mole wa masu wa matu le be to pepe wa magbo keke mala wa magbo keke mala yo itumwa no kwale ke Kristo bi kamu ni nga kotu yo tabia ya mungu sama wa mungu yo ko te sigasi yo mo kama po ta kotu ibabe 2 Corinthians chapter 11 verse 4 2 Corinthians 11:4 wa na akade no ya da Kristo na dem Yesu kwa lo oye ni ga choyo no go fe no ko makato adesa yo obeneba no go fe no makato lo we obeneba ko no go ka akopɛ mawu ne la wa che mawu o no ka akopɛ Yesu na che no Yesu obo lo kala na ro ke Yesu kopɛ ka tell Jesus Christ yo benu ituma no bale o je go so le to mla ni mawu jali ngwa je ko e je ga so le to ba wu ni yatu e ga tutu yi yatu se Yesu gele abe bedo ja bi Jesus yo Chabi Yesu ncheni. Where na ma ekemini? 2 Corinthians 11 verse 4. Where you go? No twa ole ma ba nyemu keke yehela atu. Where wa play ambete meli. No go fe no go ne eke ma uchelo. Keke wa heye. Yabili ni ngefo ma kaya ndi abite dio se ya. Ko do ake be ko be nge sikagba. Yesu ne ba o nge sikapie. Sikani me ba. Acts chapter 3 verse 1. Peter ga Yohane na yocho kadi eke sika ke gbe te ko be no say in the name of Jesus Christ sorry and wake up e sorry we ete enu ko pa dabi enu pala ma woni na wo bobo bible ke mi ke abafia Yesu pa ha nyehun ke mene pa Yesu pa bi o to ke chomi na fa o chomi na fa no go fe no go make compare Yesu pe bi no o boy no go fe no go make da Yesu na le kan le Yesu pe o boy lo tell wa ke Yesu na le da ga jo bi ne chakala nda pe ke Yesu na le da o he ka ki ya pe ni ade be ke bi se Jesus sa da ama ko be ama fie boy se kala na be le jo mi kala nda hallelujah amen Roma Presby Methodist Roma be wa nyo de bomode nyamu ye Yesu ya Mary na wo ma nye ebi Yesu no do agba na wa ya aba na wo hallelujah amen Yesu ne ga so re tumo mi lo akinya choyo be no ko ni de ne ga so re tumo choyo wo de ka du mo bi o ke Yesu o je nge o do ma wo de ga o ma wo ka yo wi de ga ni Yesu ka ke ge so re tumo ka ke ge yo wi lo ke ka ma fie Yesu pa o ke ka meni no ke wa he ya mami okeo pon eke none wa fie hanyo kowe pon eke ni wa fie hanyo kowe ka se le ba Yesu ade no go be Yesu fi no ba ye debi ka be Yesu fi no ba ye o no ka se ni o me no ba pe Peter Yohane Jacob hallelujah
Say yes to film na prayer or giving no Bible. Look can you? But come on yes to film. Yes I read Mark chapter 14 verse 12. Yes to film will do. One another no journey me. Aleboa. Come yes to film na no Matthew 28 verse 1. Come on let us get the baby. Aleboa. Come yes to film na no John chapter 19:31. Come on let us say to no kebe na anapu. Ta yes to film will. Hallelujah. Ebe ko ywele bede nga jino ne kama fe Yesu kwa ndi kabiri no kaka de hallelujah bon ni na basio e ga hepa ngeni basie anu yo 1 Corinthians 1:13 bi amu nyomi hani ba bole tumu 1 Corinthians 1:13 hani ba bole tumu Yesu kaka nga so njuwa kinga chomo kaka oni sike apa yo de no yo kinga chomo ani mini no hani bole tumu be gani 1 Corinthians 1:13. When you go, Ani agba Kristo mi lo. Kristo agba mi lo. Ebi o. Ni Kristo kakede ni wade alibuwa. Lo ni kakede ni wade. Ne ba nga enyo pe o Kristo bi agba. Ebi. Hallelujah. Amen. Yesu picture. Ibo be photographer ne polo ka chege. Hallelujah. Amen. No ne adrawing you ba premawo. Ka Christopher ni wagaja no agbe wa ni wali lo ne Paul nga Roma ke ma woni gba we bramo la we hinyom se no ko ne adesa pe kenine ne ehe pata le mo na woni anyom o de kala na esa se Yesu woni keje kwasi ai ma sami la mo hallelujah amen so ne kala na esa ne ni se hallelujah sana no pare ne efosi ama wo mene wanu 1 Peter 3:22. 1 Peter 3:22. When you want to quality to Christo me. Wa ma uja me no wa ne so wa hey, you wa ma uja me ole. Lo no fere ko ma ka Yesu na de da amu. De ka ma obi ona to mu. Ba ka be ni tuwe. Be ne ga gi no re. No fere ne amaka da Yesu na de. Amaka da ma wona de ma osube. Aka lenga yo mu muji. Ne ni na jala, jala mu nkan quality. Lo ma wa nya wo ga ja. Esera ma okay you choro boye ja ma okwan Bible kami 1 Peter 3 verse 22 kami Yesu Kristo hoyo ya e ahinsiga ma wo hiyo no hiyo no ni nga so le tuo mi one no ga le choro one Yesu tene Yesu Kristo hoyo ya e ahinsiga ma wo hiyo no lo ye jibi Bana wori ne kega Yesu wako tuanga so le tugo ne plastic ka sele o me. Ja no ko bi oke age Yesu yo ya ni ayisi kama uyo ni no. Se je yo ye o ma udo ne ga kala na ko je ya yo ya. Kango bi ke Yesu eji me yo o ma ne ke Yesu picture. Oh! Do we have Jesus image in the world? Remember what attach you? What attach you on Google? Do we have Jesus image in the world? Computer okay. There is no Jesus photo. There is no Jesus image. Eka mauji. Itumano kale Kristo ni. Ko wo na wane. Kana go to me. O magbo na mapi mo emu. Kandi ndio. Mawe bi ona tumunyi no. Ha Kristo foli. Ne awo na wowe. Eka mo ko na gwe mi ke kana e bulu ti one. Mi le no mi no da say Ijegani no chuno eke niko ba gotwe na jatije na ajeto nge andaje meja wa yodase yo ne ba go tell nge flow hom woni ona la ko ba ka seniyo nga Yesu hiyo picha ni chomo woni wo ibobe age David be Goliath alibwa ko ga biye picha la yo do ba na Bible ya ka de do na nkwale se ko ogonga David and Goliath film like obeda omana no makane yo ka ona no kane because oke ore Goliath obele je obranya ore David ore je obranya se bla foni yo bla foni hallelujah amen bele David ke Goliath e kuno no ne tanyo wa me ji kabla ma ele yo je da singa hallelujah amen yo yeah it's another kwa yes when you tell me you get film
Bena be lo po chabe yo. Bena be Yesu la kan yafi mu. Chabe jan. Go to Isaiah 52:13. Na ma to bena be Yesu mo. Yesu wo na yafi mu. Nika ga eje bena be ga bi yo fiara ga yo. Chabe jan yo. No ma le sabe yo no. Yiki na ka prewa yiki. Yiki na ka mare fulani. Yiki red. Ke pink, ke black. Na ke mare yo ne mare ke pa. O mare ke pa. Na ke perfume mo ne. Se Yesu ni chani ka Bible mi. Bena preke belo ya ni mi. O benye maye o. O benye maye. Ninu wa ga film ne. Blafo no be ga pene. Wa ga afo ke yiki no. O le no le ka. Yesu ni chani cho. Ku ga mi kwani na bena preke bele ha. O ya Bible. Lo no ga film mi. Emi chabi na gbe Yesu. Ma cho na gbe Yesu no. Isaiah 52:13. Can you? Isaiah 52:13. Mini no. Yahweh ke. Ye cholo maye manyenga enichumimi. Ye cholo maye manyenga enichumimi. Yesu ne ba ye manye. Waje. Amawo enogojo. Ne amawo eheminyam babawu. Ni bawu ne naleo. Ahemi mapu. Ejaga apue enumlocho subayo kura. Ne Yesu na gbe na woni to subayo ka be apue. Kan ko ke apue kura. Lo de no no. Apue kura. E ke mini. Ke o yelo. Ko yelo. Esro la kura nge adesan. Ibo be. Gẹ́gẹ́ bí ka Yesu na gbe lo ko na po mi no. O be mi jole. Sini ni ka fi mu mi na gbe lo si lo to le ka Yesu yi. Hallelujah. Amen. E ke mini. Se jana le mape jema ba wunya pe. Hallelujah. Amen. Ni de gele gbe yo ebe fe wo. E fe wo. E fo wa. Hallelujah. Gbe ni am ge Isaiah 53:1. 53:1 ni ma pa. 53:1. Ni o mehelo ke. Meno ma he wa munyu no ma ye. Ni ya share no ne. Many ma believe. Many ma he. Kama be Yesu preacher get yo. Be kama wi. Se wa get no picture. Lo Kaiser no awake Kaiser. Na ke Yesu ke many foni ne ye no. Na ke Kaiser mi no e foni o Kaiser no lo yo, le no lo yo. Wa ba ye foni. Se Yesu obele. Hallelujah. O mai ma foni. Bo foni na ke yo po anenya. O ne ke Yesu e Peter ba Yesu anenya. Ke ba no Peter mo gali. Bene ko la yo ke eje ko ka jo yo ma le san e ke yo ma le ke nyuto na aso lo libi ko Peter he do ne ke yasa ko na esumbe ne ke yasa bene yo ne ke Peter o yo eku o na Yesu ga se wo do be ne tu pio ke pa bi tru esumbe la wa you ba lo ke mi Meno maleka yawa ega sane no bi. Mini maleka mawe ega sane ni ga sie no. Yawa cholo ngeka chowa yoko ne pwe keje zubagu bilimi. Yesu Kristo ga ka choko ne pwe ne zubagu bilimi. Ai ka abeke ani nukwa ko ba je ka balo. Nazareth. Ya agboje ko be yo. Ife hu bol. Se yebene abeka la fe. Ne wa gba joy. Yesu. Egemini loyo wabwile loyo kabiri no wabwile no go no bwile ma ye kamla ka Yesu ko anya fi no obwifi ma fi bi chapo debi se ko na ye ko le ge foro so bi chapo hallelujah Bible gemini noko be ne mape wa kono ne Yesu noko be mape wa kono me na ye kamla ka Yesu ni ma po ma ye yo ya wagbe egwe ni wagbe yo why picture Paul ba ije egemi ne wakwale woni wakwa inano ne epi wa we ni che hallelujah amen benege no na ne ge pi na ge gbe yo mene suswe ne akwe kabla jabio ne ba je ka to ne ge bia ne pe oni ka Yesu ne ba de bla ge ko de mukla benege ji no ne wo ba no ye no atu no manu kwale ni no jokula ko bi gbe ka mene kala na yino ege Jesus ingo bi ka no kwale be Jesus yo bio ka ta Jesus yo le bi ni wa pege jo bi no wa ni go fe na ko le bi no before the bio come no Jesus Christ
Ela bi je bi ano mo ina ba ye no. Ne ke ba ye no. Anga blafo no bi ono ko e ka eliju nya batam. Na bi je bi ano so na ba ye no. Ke ja bi o ne eno so ba ye no na fo bi mo yoko. Na ge check Jesus yo ne. Ka yuko ma che abi je bi ake. Jesus. Ka no ko ge jo ja bi o ne lele e me fa ne le agbare ro ge de ke de bi o. No le se se ja bi Yesu yo e ma ko ne. Ja ka ni ge de no ne o. No be ko ne yo ne. Ma oni jo kun mo bi o na preach no ma cha ke ge do yi ma na wa ko je kala na lo sa o yi ma na wa lima ne po ya se ne no me na ka wo me ne ayo e yin yo ka be ke aboa ya na sa sina ma wo mi ji no ne Yesu mo tumi ka o cho mi no ko ba do le ba di o ne e wo yibri ha ne me ne afie jo na twachori ni akre atu na boli bi no ba ina mo sio do mi amen ye telephone ma 024 65 72 87 last number 2 mawuyo na avion konga lane ona e video ne oye mi ya YouTube ploma evangelist mawubi yona o man e twa share yo me o man Francis mo man enu benenge ji no re ka oye o wa re joy no band ban nyega no ye se ne bawe nyeke no munye nyega yo se ne bawe ni band ban na ka ni kase ne kalibere Yesu ba re wa no ka so no ma jama no yin na wa hu ibi o so le mi ye otero bi so ma hia mi the root of Jesus ko ba blackboard for sikakla no fe no post ga no mana ma woni jo bye bye